Gavana Obado, ciana cia Kenya hamwe na andu angi atandatu arata ake mekuirwo ungumania wa ciringi milioni 74.3 cia kaunti iyo ya Migori na thutha wa gukorwo Kenya kuma o kana ga kiumia githiru makinyitio igoti-ini kumenya kana ni mekurekererio na bodi. In this case, pleaded not guilty to various charges. Mbere ya mucirithania Lawrence Mugambi, 11 acio makarekererio na mbeca baribari kana bodi, Obado akirekererio na bail ya ciringi milioni 8,700 nawe na ciana cia Kenya iria ni Dan Okoth, Susan Okoth, Zachary Okoth na Evelyn Odhiambo Okoth makarekererio na bail ya ciringi milioni 18,200 mari hamwe. There shall be no access to Migori County offices by any of the accused persons in this case. This order is intended to preserve the integrity of the trial process. Acio angi makarekererio na mbeca baribari cia gatagati ka milioni 2 na milioni 8 kana budi ya gatagati ga ciringi milioni 4 nginya milioni 15. The accused persons are cautioned not to interfere or contact witnesses in this case. Na takufucia kwa ritho, Obado na ciana ciake icio 4 makariha bail yao ya ciringi milioni 18,200 orio. And I think as a country we are almost heading towards such a time when you can be branded anything and people will believe. Kugina kuo, mubunge wa Malindi Aisha Jumwa akinyitio igoti-ini ria Mombasa na thitango cia gwikuirwo ungumania wa ciringi milioni 57 cia kigina gia CDF ya Malindi kuria arekereirio na mbeca baribari milioni 2. Yale yote ambayo yanafanyika kila mtu anajua ni sababu ya my political stand, my political position ambayo mimi nimechukua katika nchi hii. And let me tell you, kama mnataka kunisukuma because of that, tafuteni mtu mwingine. Aisha will remain the same, the iron lady, defiant. Nake uria wari gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu ndanetika cira uria umugumiire wa ungumania wa ciringi milioni 580 cia uheani wa kandarathi riria ari gavana, thitango iria imugumiire we na mutumia wake Susan Wangari hamwe na andu angi, wakiri wake John Sakwa akira igoti ria mucirithania Thomas Nzioki ati Waititu ni murwaru COVID-19 na arikeheri-ini akiamukira urigiti na uguo ndangihota gwikinyia igoti-ini gwitika thitango icio. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.